Sjećaš li se naših dana, dana sreće tugovanja? Lagala si kad si rekla volim te. Slijepo sam ti vjerovao, noćima sam plakao, jer bila si mi sve. A kada si otišla, ta pamet mi se vratila. Ja mislio sam, konačno je svemu kraj. Al čim su prošla 2-3 dana, otvori se stara rana u mojim grudima. Znaj da ne mogu bez tebe. Molim te vrati se, jer ti si dio srca mog kao i oka sjaj. Malo ljubavi mi daj. Stvarno ne mogu bez tebe. Molim te vrati se. Još pamtim nježne dodire i ruke nevjerne što su me grlile. Još pamtim nježne dodire i ruke nevjerne. Molim te vrati se. Vraga crnoga, ma nije ti za mene život mirnog čovjeka. Nađi nekog drugog, mala, budi pametna. Odlazi, sestro, odlazi. Znaj da moje ludo srce ne zna da voli. Odlazi, nemoj žaliti. Gledaj da se dobro udaš, na mene misli. Gledaj da se dobro udaš, na mene misli. Kaput mi trošan, srce mi vosak, rastopilo se. Ti si ga dušo svojim zvala, ti si mu draga pripadala. Jednom se davno zaklela. Ostavi me, samo idi i pusti me. Teška mi je nedjelja. Nemam šešir da ti mahne. Dobro, pusti, ne mora biti sve reklama, jebemo mater. Ne, onda ćemo i makni sve. Ma ne, dobro, pusti, stani, pusti tu, ajde, sjedi. Makni. Sjedi. Nikola, sam došao zbog toga. Dobro. Makni ih, nek se ne vidi. Bitan sam ja, jeba CD. A otkad nismo se vidjeli, bog te vidi. Okada. Eto, vidite, sami političari mi dolaze u Noćnu moru. Tu je bilo u Noćnoj mori u ovih zadnjih godinu dana puno političara, uglavnom svi oni važniji političari, oni nevažni nisu ni gostovali. Ovako važan političar koji se kandidirao na predsjedničkim izborima, a i kandidirao se za ulazak u Sabor. I zamalo i ušao. Taj koji je zamalo i ušao nije mi još bio. I zato mi je jako drago da je došao naš Kuco iz Dalmatinske Zagore, stari heavy metal fan, koji je i rocker i heavy metalac, a i narodnjak, kako neki kažu. Ali sada prvo da ovu političku stvar riješimo, pa ćemo poslije ići na novi CD koji je upravo izašao i premijera će biti u Noćnoj mori. Što je te ponukalo da nakon predsjedničkih izbora se javiš za Sabor? Pa reću to vrlo brzo, ali recimo da u Hrvatskoj, recimo kao u Americi i drugim državama, da se recimo plaća, kako bi se reklo, da se gosti, ajmo reći, dobro, ovdje je sve, hvala Bogu, kod nas dvoje na prijateljskoj bazi i drago mi, nismo se dosta dugo ne vidjeli, jel? Ja. Ali zamislite prije vani, recimo, plate pjevača, plate sportaža, plate političara da bude gost. Sad zamisli, u jednoj osobi imaš političara, heavy metalca, rockera, narodnjaka, zabavnjaka
ja više ne znam šta sam, imaš 10 ljudi, pazi, uvijek ja dolazim i izlazim, to bi trebalo napraviti jednu emisiju, ja u svim mojim odrazima ili ajmo reći oblicima. Pa šta sam ti ja reći ovako, ja ću biti vrlo kratak. Prvo predsjednička kandidatura bila je, da bude iskren, poluzajbanska, jel to svi znaju, pa ali da bude iskren, pa i zašto je bila zajbanska? Kakva bi to sad recimo bila neka pretjerano velika razlika između primjer našega Stipe Mesića, za koje je meni osobno simpatičan predsjednik, i Siniše Vuce. Razlika je bilo samo to što bi ja puno bio mlađi od njega, znači duže bi bio tako vrhunski, svačaš me, zamisli sam mlade ove Tajlanđanke, mlade naše kineske, oni bi obožavali predsjednika, ovako ja imam 32 godine, zgodan mlad rocker, a inteligentan, hvala Bogu, i obrazovan, jer ljudi ne znaju da, ja sam to x puta rekao, ljudi misle da su pjevači neki ljudi samo aj piva, ja sam, doduše nisam sa neke fakultete završio, ali ipak sam prirodoslovno matematički tehničar po obrazovanju, informatičku školu završio i bio sam i te koliko puta na takmičenju u matematici kao 14-godišnjak, 15-godišnjak, znači volio sam znanje, volio sam inteligenciju i suvislo razmišljanje u bilo čemu, tako i u pjevanju i u muzici i u politici. Ja sam jedan put tako kandidirao se za predsjednika, onda sam, nakon par godina su ljudi rekli, Vucu, hoćeš ti sad opet na lokalne? Ja volim, Bog te vidio šta je ovo, ajde idem opet. I dobijem u Splitsko-dalmatinskoj županiji malo manje od 4%, što je nevjerojatno bilo. Iza mene, HSP je bio iza mene, šta se ima 8 saborskih zastupnika su bili, ja se ispričavam, vruće mi je. 8 komada ljudi imaju po saboru, bili su iza mene u Splitsko-dalmatinskoj županiji i normalno, ja odradim to, naravno spojim malo i zezancije, malo muzike, malo i politički mojih jednih ideja i dođu opet izbori drugi, parlamentarni, jel? Nisam stvarno razmišljao da opet idem u to. Kako su se izbori bližili, ja neću sad lagati, ma nije, mislim, ja sam čovjek poznat da govorim kako je i briga mene sad, to meni paše ili ne paše, ja sam tako već od 92. kad sam se pojavio na estradi. Ali sve više ljudi bilo, Vucu, hoćeš, idemo li? Normalno da idemo. Izabrao sam 9. izbornu jedinicu koja se protezala od Like, kad idem u Rijeku pivat u Rimu, Rim se zove baš mjesto, jedem janjetinu, tu su ljudi, ekipa iz Gračaca, tu je cijela ekipa iz Like, tu je moj Knin, tu je Drniš, tu je Zadar, tu je, ne znam, i Split, Sinj, da ne govorim, ti su krenuo, dakle, Sanja, Šibenik i to. Jednostavno sam se kandidira, 20 stranaka i lista je ostalo iza mene. Znači, nisam ušao u Sabor, čujte, kad malo bolje pogledamo, imam 32 godine, ali nije ušao u Sabor jedan Anton Kovačević, jedan Dražen Budiša, jedan Ivić Pašalić, jedan, ja više ne znam koga da spomene, ko još nije, ima i masu. A ljudi su oduševljeni. Zabavno je bilo, veselo, a čuj šta je Schwarzenegger bolje od mene. Da. Još ne smije piti crno vino ovako na televiziji. Upravo tako. Ali gledaj, ja sam mislio da ćeš reći da te ponukalo stanje u katastrofalno stanje u zemlji od ovih pretvorbi, krađa, od kriminala, gdje niko nije nastradao, niko nije prozvan, niko nijedan slučaj nije riješen. Pa sve do recimo Viktora Lenca gdje jadni radnici će biti ubrzo na cesti, gdje je vlada dala 3 puta po 20 milijuna maraka ili eura, ne znam, kao pomoć tvojih i mojih novaca. Mislio sam da si ušao u politiku zato jer te brine to što više nema osmijeha na ulici, što su ljudi mrzovoljni, što se promijenila situacija, pa sam mislio da je to razlog zašto si ušao u policiju, da to promijeniš. Ja se ispričavam da prekidam. Pa to je osnovno bilo. Pa to je u biti jedini suvisli, logični razlog. Ovo sve drugo, jer svi koji su ušli u politiku, ne samo mi iz estrade, ne samo ljudi iz sporta, ne samo ljudi iz drugih djelatnosti, svi su ušli upravo zbog toga, pogotovo neovisne liste, jer stvarno niti jednoj stranci nisam htio, nikada nisam ni pjevao za niti jednu stranku, nisam za niti jednu stranku, šta znam, mogu ja biti neki simpatizer duboko u sebi, ali ne simpatizer stranke, nego čisto programa, što je bolje ljudima, bolje obitelji, nekoj normalnoj radnicima, dakle sam potekao iz radničke klase. Ovo što si ti nabrojio, mogu sa ti jer smo prijatelji, to je osnovni uvjet da se uče bakćenstin, jer bez toga, jer da je normalno stanje funkcionira u ovoj našoj državi,
Pa onda šta ja imam tu raditi? Pa neće, onda tu nema šta raditi, ali ovo je došlo vrijeme kad ne samo izvođači, nego svi bilo ko, nije bitno je li to tvoj dragi prijatelj Braco, naš Rom, zašto ne bi Jaran, zašto ne bi svi, ako neko ima šta reći. Pa da se razumijemo, ja sam prije 2 dana gledam ovoga gospodina Bebića iz Istre koji je, meni je on simpatičan zato jer je nekako da pari mi. Bebić je dragi. Sliči na mene. I pametan je Bebić. I pazi, ali prijatelji Bebiću, svaka to, sve se slaže šta govori. Čak nam je najdraža pjevačica ista, njemu i meni, Britney Spears. I ga volim zbog toga, to je nemoguće, meni je Britney Spears najdraža. I šta se događa? Kad je on rekao, vidiš, zna se prvi čovjek koji je odrešito, broj 1, prioritetno, legalizacija prostitucije. To je broj 1, iza toga 10 mjesta prazno za hrvatski turizam. To je rekao Siniša Vuco, neovisna lista 9. izborne jedinice. I meni je drago što je jedan krasni čovjek, jedan čovjek koji ima 50 i koliko on ima, 50 i koliko sam rekao? 63 godine ima. Ne, 57 je rekao. Ne, 63, laže za 6 godina. Ja znam. Ma ne mogu vjerovati, pa izgleda da ima 40. Izvanredno je trči svaki dan. Pa se možemo i mi trčati, ali on izgleda trči malo više no što treba. Pa tata mu ima 97 godina, njemu tata misli da je još uvijek u partizanima. Ali slušaj sad ovo, i čovjek priča 15 minuta o prostituciji. Brate, što niko nije u predizbornoj kampanji o tome priča nego Siniša Vuco. Zašto? Jer sam ja rekao, ja nisam čovjek koji je politiku učio u školi i koji se nije maka dalje svog kvarta. Ja sam bio iz Sidneja, Melbourne, cijelu Australiju, cijelu Europu, Kanadu, to, ali posebno ostavljam, recimo, usporedbu, paralelu. Imamo u Sjedinjenim Američkim Državama Kaliforniju, najbogatiju državu, koja krca u velikim problemima. I imamo nasuprot njoj jednu Nevadu. Malo dalje od Kalifornije, Nevada, država koja je nikla u pustinji, koja je siromašna bez veze. A šta? U najvećem profitu. Zašto? Oni su u Nevadi napravili Las Vegas. Alkohol ne bi samo rekao droga, alkohol, to, nego tu dolaze čarter letovi iz Japana, iz Malezije, isto. Prostitucija. Ne samo to, nego to je jedan, ali to nije onaj verzija prostitucije ko što je, ne znam, samo nekim azijskih država, ko nekim oceanskih država, Ocean je ovo da je to nešto na nekom bezveze nivou, to je vrhunski nivo američki i tu se ima zabava, kocka, normalno, ja sam rekao samo, hrvatski Jadran, mi ne možemo napraviti da budemo relevantni u turistička zemlja, koja recimo će biti relevantna s jednom, ne znam, španjolskom, francuskom, Monte Carlo, Monaco i tako to fore. Ako nama ljudi čekaju turisti po mjesec dana da bi jednu večer svu svoju energiju koju trebaju da ispolje u vani, da ono, sva energija izlazi na jedan tehno party na recimo u gradu Hvaru, jednom gradu koji je starim građevinama bogat, i onda sva energija se ispolje u jednu večer. I šta dobijamo? Dobijamo uništene stare zidine grada Hvara. Svi pišaju tamo. Normalno, i onda vićemo, onda dođe, i šta se događa? Zašto mi ne bi raspodijelili tu njihovu energiju na svaku večer, svaku drugu večer? Po meni, ja sam recimo, ja volim nekad na ljeto kad dobro, ti si bio za legalizaciju prostitucije? Ja sam za legalizaciju svega šta postoji. Zašto? Ali prostitucija ne. To je... Da te onda pitam, kao vrstog političara. Čekaj, ne možeš mi bolj... Nema problema. Ako si ti za prostituciju, onda bi ti trebao znati. Aj mi odgovori na ovo. Šta zna... šta radi Ruskinja u Hrvatskoj kad dođe? Šta radi Ruskinja u Hrvatskoj? Da. Jeftinije radna snaga nego u Hrvatskoj. Ne. Radi ko Ukrajinka. Ko striptizeta, naravno. Radi ko Ukrajinka. Sve sam ti rekao. Da, naravno. Shvatio sam sve. Dobro. Nisam Ruskinja Ukrajinka. Znači, a šta sad ti ja reći? Ja sam rekao, onda ljudi govore, šta će naši ljudi ići? To ovo javne kuće, egovima ljudi mojima. Zanemarite naše ljude. Kad vam dođe, pazi, mi imamo turiste do Dubrovnika 2 kazina. Svačaš me, 2 kazina. Ja sam rekao, moje geslo je od Poreča do Cavtata. Svaki 200 metara kazino, svaki 100 metara javna kuća. Divno. I ne zanima, ja ću prvi otvoriti lanac. Ja sam čovjek koji ne smije ilegalno raditi, jer bi me odmah zakačili. Kad se legalizira prostitucija, ali to nemaju ovi naši političari. A gdje bi nabavio prostitutke? Pa ja bi, recimo, kad su mene pitali kako bi na Hrvatskom radiju, šta mislim o manjinama u Hrvatskoj, kako bi ja riješio manjine, ja govorim manjine je vrlo dobro, hvala Bogu danas riješeno problem manjina, pa ja bi napravio da bude još
ko mene bi bile još manjine iz Brazila, iz Tajlanda. Znači ti bi sve manjine da idu u kurve, da rade u jadnim kućama? Pa ne baš sve, ali ove nove manjine bi, pogotovo Tajland, recimo Azija, da ne govorim, ja recimo zamišljam... Ako se čuje Furio radi, ti si gotov. Ko je to uopće? On je predstavnik talijanske... Pa bilo bi Talijanki sigurno u mojim javnim kućama. Ja sam bio čak s jednom Talijanku posjetio, pazi, znaš što je najsmišnije? Meni žena sad tamo da ne mogu vatati ovaj signal, brigam se. Ovo će nasnimljeno dobiti, ja ću reći da sam to izmislio sve. Pa i to je izmišljeno, ali ću reći namjerno. Da, i šta bio si sa Talijankom? Talijanko su dobre prostitutke. Ja? To su mi prijatelji rekli i tako Furio radim, vjerojatno je ljubomoran. A jesi bio ti sa Talijankom, jesi? Pa znaš šta, ne znam ti ja jezike, ja jedva i hrvatski govorim, ali bija sam u društvu i bija sam u javnoj kući kod jedne gospođe, to je bio grad sjeverno Frankfurta i moj prijatelj koji je... Šta je Italija došla do Frankfurta? Pa... A ne, ona je Talijanka bila... Prostitucija nema granica i bitno je da je kvalitetna i da dobro radi svoj posao i to je na kraju kraja posao. Jasno. To je jedan posao... Znači da niste puno razgovarali? Ne, mi smo upravo razgovarali preko posrednika, odnosno, kako bi rekao, prevodioca, mog velikog prijatelja Frane, je legenda, bija svaka mu čast, ima je restoran, jaki restoran, govori, ajmo ča Vuc otići. I šta si s njom pričao? Ne, bija sam ja, moj kum Svale, bili smo, mi malo smo shvatili, njemu je prijateljica, to je vrlo, da sad ljudi znaju o čemu se radi. To je jedna, to nije, imaš greze javne kuće, to pufovi, što se zovu pufovi. To znaš, 20 eura je ovo i to je ona soba, to je na nekom nivou manjem. Ali on je bio dobar prijatelj, bio građevinar i to ugostitelj i poznao jednu veliku damu koja je imala svoju kuću, to je strašno. I unutra 5-600 i govori, ajmo popit piće. Ne moraš ništa radi, Vucov, kao što ja nisam sad, mislim, on je zato jer me je dovoljno, gotovo čija sam sio pio piće, one su bile tu, pili smo lipo piće i to je ta draž tih recimo u jednoj Bavarskoj koja je katolička država, gdje je vjeronauk isto u školama, to je ta draž, nije to javna kuća, ljudi misle da je to, ajde odmah udri, dari van, pa nije to. To je nešto ipak sofisticirano, nešto suptilnije. Recimo, ja sam došao tu, popio sam čašicu vina, ja i Frane smo sili, bila je ta gazarica, one su lipo malo, znaš gole oko nas, to je lipo, znaš, one gole oko nas, ja lipo stoji, ona dođe oko mene, lipo se, mene žena sluša šta mene briga, i znaš, ona lipo, jer nisam ništa radi, mislim, loše, ja lipo si, to je lipo, opusti se čovjek, meni priko koncerte za 2 dana opustio se, lipo sam došao, nismo ništa, pazi, nije to bilo... koja popušila? Nije tad bilo, mislim, nije bilo upravo to čovječ. Nije bilo ništa, ali šta je to? Da. To smo i sili, jer to su ulaz platili 50 eura, pa samo da uđeš, to je bilo 100 maraka, ali to je lipo. Jer pazi, nekad je veći doživljaj to lipo kao onako tebe je lipo, no, to je divota. A nego kad doješ, rekao bi čovjek doješ puf, kad šta se sam piva pismo. Nije ni to i o čemu ste pričali? Ko da, znam talijanski, hrvatski, ne razumije, ona i mene nije nju, ali naš pričam, bogat, ja gledam nju, ko da je slušam šta govori. Ali zanimljivo je bilo. A kako izgleda, sisice, sve novije? Jebote, izgleda koji iz onih talijanskih filmova, pa one bolje glumice koje rijetko budu na televiziji. Ja. I onda, znaš, bila je priča neka ovi s gazdom, malo pričali, popili, počastili se ja poklonio CD koje ona nikad neće razumjeti, jer je hrvatski možda i oče nekad. I gori čak nije imala prijateljicu u Zagrebu. I malo popričali, išao sam ča. A čekaj, koja je cijena ako ćeš karati? Ne, samo ću da trećem. Upad u to, recimo, u to znamenje je upad, recimo, sada je 65 eura. To je samo upad. Ali ako ćeš karati? Samo upad. I ovako. Ja i Frane, pošto zna gazdaricu, mi smo ušli besplatno. I sidili smo malo zezali se i nije niko ništa radio jer nismo imali, nažalost, toliko puno vremena. Ali mi smo sidili, opustili smo malo, pričali i to. Lažiš Vuca, zato jer bojiš se da ti žena ne dozna da ovo... Ma ne, meni žena je ona zna da je to ti je isto, šta ja znam, to je isto koji će večera, tako da ona nju nije briga. Nju je briga, ona zna da nju najviše voli na svijetu jer jebo muško koja se žene boji, ja bi rekao, ali nisam stvarno, došao sam tu lipo kod čovjek popije ko s tobom, ne mogu sad reći da smo jedan drugom pušili, kad nismo, tako i to bilo. Dobro, koliko je cijena za karanje? Evo ovako, unutra ti je upad 65 eura i sad razlikujemo jeftine pufove i... Dobro, ovo je skupi, ova kuća. Skupe, javne kuće, to gdje ja sam put vidio eminentne nogometaše, fudbalere naše muče, šuti. On mi se treniraju, oni tu, ja govorim, šta je hakari? Otkud su ti, otkud ja, mene to u poslu, bogati, ja sam rocker, a šta si ti nesretnjače, ti možeš trenirat. Viče jedan, nevjerovatno, govori jedan, znaš zašto sam ti ja tu? Ide se meni praviti, ja sam zajeban. Ja sam ti tu zato jer kad ja odavde izađem, puno bolje mi je doma situacija ko žene kod dice. Svaka ti čast onda. I sad ovako, cijena, da se vratimo kod cijena. Upad je oko 65 eura, negdje 50. Ja sve znam podatke nenormalno,
Jer zapamtite, ne znam koja kamera snima da se okrene, ili tu, šta ja znam. Ja i tako ne vidim ništa. I s očalima kamo bez njih. Zapamtite, ljudi koji me slušate, onog dana kad se legalizira prostitucija, sutradan će biti 3 moje javne kuće koje će već funkcionirati. Ja imam spremno. Ali ja neću da mene ulovi, ja sam legalist. Na kraju kraja, zato jesam tu, zato jesam u muzici i diskriminiran što sam bio korektno. Znači svaku kuru ćeš ti registrirati, plaćati socijalno, radni staž, apsolutno, jer se može lipo doktora, zaraditi. sve. Hoću, jer se lipo može zaraditi. Dobro. A cijene? Jer ljudi griješe, naši ljudi što se hoće preko noći obogatiti. Evo ovako, kako je recimo primjer ko Frankfurta. 65 € je ulaz, imaš svoj pretinac, ljudi skinu. Zašto ja to sve znam? Jer ja ću taj biznis, hoću da otvorim. A zato si ti išao u javnu kuću? Sve sam obašao, po Njemačkoj pošli, sve, niko znači iz poslovnog razloga. Otišao sam u Nevadu zbog toga, u Las Vegas, u Australiji sam bio, u Sidneju i Melbourneu, u svaku javnu kuću na svijetu sam ušao. Žao mi je što nisam bio u Aziji, a to me ne zanima jer to malo niži je malo nivo. Da. Mene to zanima jer hoću ja sam osjetio, jedino što se mogu baviti je glazba i prostitucija i vrlo sam talentiran u politici, ali me ne zanimaju ove minijaturne zemlje sa stanovnika koliko ima 2 nebodera. Ne, čim te zanima prostitucija, ti imaš za politiku. Veća prostitucija. Predispozicije za politiku. Nismo razradili, nije mi krivo, nikad smo se vidjeli za njepo. Da. Daj donesi čašu vina. Daj mi cijene. Evo cijena. 65 je samo eura, samo upa. Dobiješ svoje pretince, i stojiš, tu budu ali nema, pazi, ali šta se događa? Ne može tu svak ući, brate. Nema šanse. Ne može tu ući ako nemaš. Jednostavno mora biti neko stomo koje, naravno, i koje stomi to. Znači ne može tu svak ući. I onda kad uđeš unutra, ima onda šta se događa, koje razlike između ti kvalitetni, to nisam neku što ljudi zovu saune, najslabiji auto koji sam vidio parkirano je bio Porsche 911, ja mislim kad sam došao u Lipu, jer me zanimalo, jer lakše mi je to raditi nego pivat, ići tamo po snigu. I jeftini pufovi. Ma ideš jeftine, sad si došao u skupi, platio si 65... Idemo sad, velika razlika, 65 € da uđeš. Dobro, daj mi i šta sad? I onda stoje ljudi. I ti stojiš? 30-40 momaka, stoje svi, svi stoje. Da. I onda stoje ljudi, piju piće, besplatno sve, lipo, i onda one idu, znaš, ovolke, one cipele, štikle, sve idu i eventualno su gole, ili imaju nešto minijaturno da pare više nego kad su gole. Aha. I onda normalno... Idu između muškaraca. Idu, šetaju, neko sidi pa sidu. I jedna ti se sviđa i ti veliš... Normalno, popričaš čak znaju sve jezike. Nema, to su pametnije žene nego bogati. Dobro, popričaš i... I onda odeš, poslije se ode s njom u sobu normalno. I pazi, što je važno, zašto su te skupe javne kuće vrlo, recimo, poštene? Jer ti poslije njoj plaćaš, ne prije ko ovi jeftini. Poslije ti dođeš i onda ako si zadovoljan, 50 € izvoli. Znači, 50 €? 50 € poslije, pa za sve, dobiješ sve. Sa sobom, sa svime, 50 €? Jer to je tu soba u sklopu svega, imaš tu bazen, imaš sve. Možeš platiti karticu? Ti normalno, ti mene zajebaješ. Pa zamisli za meni gazda diskoteke daje karticom, probjavi ga nogom. Nema kartica, čovječe, kad su meni rekli možeš platiti karticom, ja izvade zdravstveno, evo ti. Ne može, ja govorim, novci, a nemaš ti novac, ako nema 50 € šta će ulazi unutra, razumiješ mi? Znači to je, ali sad pazi šta se događa. 115 € kompletna usluga, ali znaš kako, ali pazi, najveća fora, znaš kakve su ženske? Fora se smijati. Ove naše pjevačice, ove naše glumice, pa to su šuge ojebine. Šta bi rekao moj prijatelj Marinko Čabo, to šuta nogom. To su šuge jedne, ja bi ga rađe bacija pasima nego njima, razumiješ mi? To su, brate, Playboy naš, oni hrvatski, oni šugavi Playboy, to je smeće, ali nemojte ljudi kupovati Playboy, to je smeće. Jer to je projugoslavenski list i to... Ja ga baš reklamiram. Ma nabijem ga na kura, to je u kurcu list. Ja sam volio oni Penthouse od one lipe što je nabila sve silikone na sve što postoji. Ona, Tigerman. Ona mi je dobra žena. Ona je radila Penthouse, bogati, kako triba. Čiji nešto valja u Hrvatskoj, propane. I znači to su divne žene. Šta govorim? Bolje nego u Playboyu, pogotovo u hrvatskom izdanu. Znači, šta se događa? Ma nisu to divne čovječe, niti jedna ima prije 25 godina
to su, ma koje manekenke, ma viš ti šta je to? Jel? I onda, a to je nemoš vjerovati, a ti znaš, ti si prošao koji ja, ajde, više, nemoj ti meni tu. Bio sam jedanput, je se vata na udicu, pa pogledaj ovoga staroga lica, on mene ovdje prije, sad ćeš svi krati, vidim vucu na kure, mala nije. A manar, kad nisam znala šta je kurva, on skaka poni do morotkinjama, nemoj zajebavati. Pa dobro, ali to je bilo za badava, ne? Za badava? Pa da. Ko da ja moram plaćati? Pa dobro, ali... Ja, slušaj, ali sad ja to idem zbog biznisa, ti si sad zbog užitka. Ne, ja sam bio ti si uženio tamo 5 plemena, ja sam bio istraživač. Dobro. Ali sad šta? Znači, šta se događa? Idemo ovako, 115 eura. Da. Koliko je to kuna? 800 kuna. Tako. Zaumrio smije. Da. Pazi, imaš žensku koja je bolja nego ona na Playboyu, usluge su, to je gadljivo spominjaš šta ti sve radi. Ne, to ja sve znam po pričam. Dobro, ali recimo, da li ima posebna cijenik, recimo pušenje toliko, seks toliko? Sve ti je 50 eura, kako se dogovoriš. Jel? Recimo, ulaz 65 eura. Onda kad sve odradiš s njom, poslije platiš 50 eura. Sve je 50 eura. Sve. Ali pazi šta je ovo, gle sad ovo. Da. I poslije plaćaš. Ko nisi zadovoljan, ne možeš platiti ništa. I 115 eura 800 kuna. Da. Molim te, dođe pogotovo... Ali ako si perverzan, ako želiš da te veže, da te to su posebni dogovori, to ne znam. U stvari znam je bio, to su isto dogovori posebno da bude više. Ali šta se događa? I kad ti gledaš ove, pogotovo Split, ove jadnice... Pa moraš to znati ako ti je to posao. Ma znam sve, brate, samo ne smijem sve reći. Slušaj sad. A koliko ako zavežeš i onda... A koliko? Jedno 100-tinjak eura, više i gotovo. Ono, da je ubiješ. A može je ubiti na mrtvo, naplati 1000 eura gazdi i može je zakopati, zakopaš je u bazen i gotovo. I kakav biznis može komene zatušati. Ja se nadam da slušaj, da trećem sad ovo. I šta se događa? Ministrica pravosuđa to sluša. To je naša prijateljica, ja sam poklonio CD, sad nisam lušta. Ali interesantno, naša gospođa Škare, moj producent najnovijeg albuma, 10. po redu, Vuco Megamix, je Silije Škare, rođak njoj, mučeš ovu, tad nema 2 javne kuće više. I sad pazi o čemu se radi. Kad gledaš ti 115 eura kompletna usluga, imaš Miss Playboya. Da. A kad gledaš s oni kad ti dođe neka ženska, pa moraš njom, ja govorim... Kako bi mi to sad preveli, kako bi ti vrlo, u Hrvatsku, da svaki 200 metara ovo je najvažnije, javna kuća... Željko, molim te, pusti. Ovo je strašno važno, ovo je ključno. Neću imati prilike od ovome puno priča, viš ti se uvate te teme i drago, neka, briga me se. Šta, jer pazi, kod nas dođe momak, nije bitno mladi čovjek, nije bitno momak, ljudi se danas žene sa 30 godina, ide izvest neku na večer. Bog te vidio, prvo mora s njom pričat, to je napor teški. Kad s njom priča, brate, ništa niti jedan ne razumi. I mora s njom pričat. Pa mora je častiti, ona nešto, daj mi ribu, daj mi nešto. A riba 400 kuna kilo. Onda daj mi vino, više ja pijem neko mi cigo da hoće da me ubije, brate, hoće isto ono ko legendarna moja misle kad sam bio u tej prije 15 godina kad sam me ubija s onom rakijom, padali smo ja i ti unesvi sam pritačio, pobija ljude u ekran sam ulazio. Daj vamo, svaka ti čast za ono. I ja sjećaš se on, ovo TV domu, kad je bilo. Ali sad pazi šta se događa, ovo TV to je bilo tamo kraj onog atrija. I kad ti gledaš koliko potrošiš, da bi neka ona rekla, ideš ovako da ono bar jeziku vališ, o majku ti jebe ono 1500 kuna. Čovjek radi cijeli mjesec za smrdu šta u tečaj kući glumi časnu sestru. Pa ja da to ide u uce, odradi, bi jeftin, ako si pošten čovjek, bit će ti pa cijene, a neće ove časne glumit više, neće glumit. Neće, pogotovo u Dalmaciji dole. A šta se događa? Samo ne želim napraviti puf. Šta je to? Naši ljudi ako idete van. To je više ko McDonald's, jel? Ali to je, dođeš na brzinu. Nije isto, znaš zašto? Jer McDonald's bar dobiješ ono. Dobiješ ovdje ne možeš ništa. Šta se događa? Ja znam kad sam vodio moje momke, kad smo svirali po Dortmundu. Čekaj, samo da moramo završiti. Znači ti misliš da je to profitabilno je kod nas kada jedan mladi čovjek upozna djevojku, onda ju mora plaćati piće, častiti večeru, ona mu na kraju ne da ni pusu. Prema tome ti si muškarec, ti dolaziš iz Zagore, možemo, ako nas gleda recimo Dafinka Večerina ili neke iz feminističkog pokreta, jako će im se sviđa što ti pričaš da ova koju izvedeš na večeru, platiš večeru, ne da ti ni pusu i treba onda nogom ali šta se događa, ima ja reći nešto drugo? Da. Ja ne znam ko je to uopće čudno ime nego što si rekao. Dobro, ali feministki ali ima, ne znaš. Dobro, ma ne, feministi nisu mene, one su obično seksualni, nisu zadovoljni. Dobro, da li si u ovim posjetima javnim kućima vidio da neku feministkinju da radi? Ma ne znam šta je to feminist, to su ove šta niko nije dobro odradio pa su kukaju bogati.
Kad ima pravog jebača, neće niti nići feminizam, nego su sretne žene i kuvaju ručkove, ovo je sve feministkinje, sve su rastavljene, je li iti jedna udata? Nijedna. Ili ako se udaju, uteču u politiku, kao Vesna Pusić, ona je prava. A i ja mislim da nije niko odradio kvalitetno. Slušao se da reče da. I znači šta se događa? I ona se događa ovo. Onda, ajde, to je u redu, ako ona, da sam ja žensko, pa ne bu mi nije da prvu večer, koga je, pa što ću ja njemu da prvu večer? Da. Ali šta je najgore? Ona glumi nekom, recimo, voditelju, uredniku, kamermanu, pjevaču, sportašu, ono glumi, nemoj me dirat. On ode kući, ona je s nekim hakaroša sa snifa lipilon, a jebem ti mate smrdljivu, razumiš me, ti ješ ovdje, svačaš me, fore prodaješ poštenim ljudima, glumiš kao ovo ono, onda ideš, ubijate neki smrdljivac šta ne znam šta ti uvaljiva umjesto kurca, razumiješ me? To me nervira, brate, svačaš me. Znači, ajde da je ona poštena, da stvarno njoj se tip sviđa, pa normalno neće prvu večer. Ali ono, brate, muze pare čovku, pa dođi u Vuce, potroši 100-200 eura, bit ćeš mi, daćeš mi poklon od ogrlice od zlata, uštedit ćeš, sačuvat ćeš obitelj, sačuvat ćeš dicu, zdravlje ćeš sačuvat, to su liječene ženske. Jer ove što ti glume neke svetice, one su zaražene, Bog te vidi. Ko zna s kim se ona roka dok ti misliš da je ona zaljubljena u tebe? Ja sam pošten čovjek, moralan čovjek. Ja sam čovjek koji spašava Hrvatsku sa svijesti, savjesti i sve. I šta se događa? I naši ljudi kad odu vani, ajte u te kvalitetne saune, nemojte ići slušano u pufove. Pufovi su bili kvalitetni prije 12-13 godina, a šta se sad događa? Tu sad dođe svi vrsta nacija, Bože te sačuvaj, šport koje smrdi, ne valja. Dođe, ona treće 20 eura, onda on konta, ovi 20 eura bolje nego tamo 120. Uđe unutra, ona, fertih, nisi ga ni metnija fertih. Još fertih, izmuze mu sve. Jedan izbaci, dođe, on izbaci ga. Znači, molim te gospodinu. Izvolite, Ciganštoro, izvolite. Reci mi, samo čas, je moga velikim prijateljima nazvati, molim te, deci mi nam, molim te. Ne, ja ti neću piti večeras. A ne, hoću nazvati, pa nisam ga velja godinu dana, nemoj me nervirati. Daj mi čašu jednu, ili možda čašu. Ako je Coca-Cola, daj. Ne, to je moje. To je moje. Daj mi jednu čašicu. A ko je Coca-Cola, ovo? To je Coca-Cola. A daj malo ovo, bar da imam osjećaj da je malo alkohola. I to Coca-Cola. To ti je ulio ovi luđak. Sad se zajeba šefa. Šta si ulio? Alkohol jebati. Kola? Kola? Ti si skroz poludi. A ja sam izgubio skroz. Ajde, evo te, sad će ti mi sok. Ajde, brate, ajde živio, Bog ti da zna. Znači, ljudi, ne idite u jeftine pufove, kao navodno 20 eura, moj bubnjar je legenda, Tošo Kralju, jebeme se za svi čuli, Tošo Kralju, bubnjar živog blata. Uvalio ga unutra, jedan ništa nije odradio, još ga istuklo, zamalo ubila ga, kura, tukla ga cipelama. Ali Kraljčić, bubnjar se živog blata. Znači, ne idite na jeftino, ja išao počasti, Ješa uštedi, ja sam zajevo biti. Išao počasti momke, odvuka i tamo još je privilo. A jače one od njih, veliki rokeri. Znači, najavit ću samo ekipi u Splitu. Ljudi, za mjesec dana ćete imati vrlo lip jedan heavy metal koncert u Splitu. I ja bih rekao, samo moram malo reći, samo da reći. Da, to je sad važno. Toliko te vole, brate. Pa nije važno je to što vole tebe, vole Nightmare Stage. Znači, pozdravljam moga kuma Svalu, pozdravljam Biloga, pozdravljam ekipu koja obožavaju Nightmare Stage. Pozdravljam Vasa iz Spota, pozdravljam ekipu u Splitu, znate, za mjesec dana Živo blato svira. I ekipu u Zagrebu, hvala Bogu, eto ekipa u Zagrebu, 31. za točno 14 dana, 31. ovoga mjeseca na Jakuševcu, veliki folk Vuco party, promocija Vuco Megamixa, znači folk do zore, volim piti, ljubiti i ostale pjesme, eto. Ovo je novi CD koji je upravo izašao. Naopak. Onda su oni naopak otiskali. Da. Vidi, jel tako vidimo, to nema nigdje. To je baš zato, to je taj tvoj dopad, ko tebe sve naopak, onda mora mi moj sad. Aj, svaka čast da reklamiraš. I to je taj miks. Mi ćemo sada pustiti spot da vidite kako ovo je premijerno prikazivanje spota. Da, prvi put. Niko još nije vidio ovaj spot. Jedino Noćna mora može sada, gledatelji Noćne more to vidjeti. Inače, spot sutra će biti već prikazan na Vodotopu. Da, bit će na Vodotopu iza nedjelje na HTV-u, a u svakom slučaju... Ali ovo prvi put se... Prvi put i 31.1. je promocija na Jakuševcu, uživo, muzika, sve. Da. I u svakom slučaju nema kod mene filozofije, poslije ćemo čak 2 CD-a da podijelimo našim dragim Noćne more, našim gledateljima lipo od vašega prijatelja Vuce. A ja vam dođem šta hoćete, zabavlja vas malo u Saboru, malo to. Ko može platiti od mog čače Luka Vuco Luis, kojem album izlazi za 2 mjeseca. Luka Vuco Luis, zabavna muzika. Mišo Kovač broj 1, broj 2, šta ti je? Kad je on rekao, ko može platiti on legendarnu izjavu što su par listova, kad je rekao, sve je krenulo naopako kad su žene gaće obukle.
Idemo, Moje spot. feministkinje džabavanje, sve. Baš to, ja sam jučer moje žene rekao, skuvala mi fažol, ma ja govorim ženom, ja te volim, ja za tebe, bez tebe ne mogu živjeti, ja ne mogu, ja moju Jelenu volim više nego sve. Volim je najviše na svijetu i to je. Ali šta se događa? Nikako taj fažol omjer da pogodi. Ja govorim, ma kako ti je ovako gus, kako to? Ja govorim, ma slušaj, te feministkinje, evo ovako, te feministkinje, ta se glupače obične, slušaj sad ovo. Ajde mi recite, molim vas, vi ravnopravne, neke ravnopravne, recite vi meni što vi, je li vama Bog reka, muško radi, žensko u pećini, spilji, sprebni, čovjek ono odreza ko mamuta da ne ogledni. Pa što niti jedna žena nije eminentni kuvar, što vam je u prirodi, navodno, nego svi kuvari su Stevo Karapanđa, kako se zove oni... Goli kuhar. Pa je li imaš ti jednu žensku kuvaricu? Ne znam. Pa neću više pričati, Bog, ajmo vidjeti spot. Ajmo spot. To su, one su nesposobne. Hej, crna ženo, što si me u crno zavila? Hej, crna ženo, gdje si moju sreću sakrila? Svakog dana, svake noći, konodar mi vino toči, a ja čekam u samoći i pitam se da li ćeš doći. Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? Svakog dana, svake noći, konodar mi vino toči, a ja čekam u samoći i pitam se da li ćeš doći. Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? Crna ženo, da li ćeš mi opet doći? Hej! Nemoj sanjat da se mijenjaš, da se stidiš laži. Najljepša si kakva jesi, ne dozvoli da te iko kvari. Najgori su Božji čuvari. Ne, neću sanjat da ti pričam one stare pjesme. Zajedno smo gorjeli u istoj peći se pekli, ko dim se razbili meki. Ne, Dunavom brodovi plove, da li se bar jedan zove Sanja? Maslačak sam, vjetar me nosi, ima me u tvojoj kosi. Sanja. Nemoj sanja da se brineš, nisam onaj stari koji hoće sve da kvari, čiju kičmu drže ideali, koji mrzi osjećaje plitke i nikad ne gubi bitke. Obuci se kako umješ i isturi grudi, neka tvoja gola noga krene, nek polude ljudi, nek se žudnja vojnika probudi. Ne, Dunavom brodovi plove, da li se bar jedan zove Sanja? Maslačak sam, vjetar me nosi, ima me u tvojoj kosi. Sanja. Siromasi, bez ljubavi ko si šta si. Ja još samo Boga molim da me uzme, da me voli, al me neće, nemam sreće. Siromasi, bez ljubavi ko si šta si. Ja još samo
Boga molim da me uzme, da prebolim onu koja mene neće. Siromasi, siromasi. A to je da li će Renzo biti, stavite, da li će Renzo biti vjenčani kum ili neće, a ovdje jedan poznavaoc života, čovjek koji je oženjen i koji zna da je ući u brak vrlo odgovoran čin koji te može zanitati za čitav život ako napraviš grešku. Je li tako, Vuco? Pa ja već imam nekoliko brakova. Dobro, slušaj. Jaran se želi ženiti za Dubravku. Jel mu možeš savjetovati, možeš mu reći šta je to brak i kako se ponašati u braku? Pa, poznajući Jarana koji je, to je čovjek s kojim sam sad bio gore kod ove omladine, od one omladine, to je ludica bila, to je euforija. Mogu ja biti ispačen nekom da se pravim važan, ali vjerujte mi ljudi, što ljudi zbog mene, što zbog njega, ja kad vidim njega, rečem mu, Jarane, ne idi u brak. Jer Jaran je čovjek, jer brak je odgovornost, imaš samo jednu ženu i moraš da je cijeniš, poštuješ, voliš i tako to. Da. A Jaran je kralj koji, njemu je malo jedno. Je čuješ, Jarane, šta ti kažeš na to? Čujem, nemam riječi. Da. Znači, hoće... Oprosti, reci. Oprosti, prekinuo sam, izvoli. Znači, hoćeš reći da ti mene sputavaš od tog bljaka. Ne ja, nego ti je Vuco rekao to. I ti, Vuco. Pa ne treba taj brak, čovječe, ti možda imaš više žena. Moj politički program, reći otvoreno, ja ću sigurno biti kandidat, predsjednički kandidat do godine i ja ću svim silama nastojati. Ja sam katolik, kršćanin i jednostavno odem u crkvu, žena mi ide svaki dan, dica, sve to, ali ja sam došao do nivoa gdje mene apsolutno ne zanima što iko misli o meni, ko me poznaje, ko me zna kakav sam, zna da sam otvoren, iskren, mislim što govorim što mislim i radim što mislim. I ja jednostavno mislim da je sasvim prirodno. Do sada to nije bila praksa, ali ja ću se zalagati da muškarac može imati žena koliko može da uzdržava. I ako Jaran recimo pokaže materijalne dokaze da on može da ima 2, 3 više žena, nikakvih problema i sa zadovoljstvom, ja se za to borim. Znači, čovjek može da ima žena koliko može da dokaže da može materijalno uzdržavati. Jaran je jedan mladi gospodin koji je zaslužio da ima više od jedne žene. I normalna stvar, uvjete da nema, ne smiju da sliče jedna na drugu, jer šta će ti više žena? Dobro večer, gospodo. Kako mi živite? Čekaj, samo jer imaš ti stol? Koji si, koja? Aj tamo kad mi završimo. Da li se, Jara, ne makni ga dok, molim te, aj makni. Ne. Ne, čekaj, ja ću biti njemu vjenčani kum, to mi je Bog poslao. To je druga stvar, ali daj ti to mi je Bog poslao. Aj, sidi tu. Da ja ne lupam mnogo po stolu. Sidi, bogat. Jer ja Jarana volim. Ja molim Boga. Ko je znači sloga na stupi, nismo mi tupni glupi bosanci. Znači mi smo federalci. Ja se zalažem da čovjek može ima više žena i Jaran zaslužuje više. Samo što mi moramo da pomognemo materijalno da on može da uzdržava više žena. Eto. I ja sam vidio sad kroz dom omladine 1500 mladi ljudi tu u Zagrebu pleše. Pa čovjek, Željko, svaka čast meni, ja nešto kao pjevač, neki kosa, fora, visoko. Prijatelju, na moje 2 njegovih je 6. Je, Vuce, dobio si to pljop. Dobro bi bilo 5, da ima... Čekaj, daj šuti. Humanizma. Daj mu stolicu. Uzmi stolicu, sidi, aj. Kaj? Željko, ajde pričao nešto. Meni je lipo večeras ovdje, ja guštam. Ja sam pija lipo sa Žerom i crvene jabuke, pozdravljam Žera, kralju. Sat vremena smo pili Williamovu rakiju na aerodromu. Onda sam bio malo na crnom vinu, sad sam na pivi. Halo, dobio, mogu ja tebi nešto sad kazat? Mogu ti potpisati, daj me olovku da ti potpišem od CD. Nemam kemice. I kako se kum zove?
Nije oman... Krak, Bog mu kroz zrak šalje, krompirove mi Nema šalje krompira, šanse. ovaj se ne korumpira. Ovako, Jarana voli moj čača više nego išta. revoltira. Evo ovako, Nema šanse. dragom prijatelju, Ostao si bez bilance. daj sidi, nerviraš me tako, sidi, aj. Dragom prijatelju i Jaranu. Znaš li, za mene jedno prijatelj. Ako je moguće. Ma ima, ali sidi, aj na stolicu. Što odaš, nerviraš nas, ja Jaran guštam ovdje. Ja imam raspoloženje će. A nervozu nas, aj sidi ili aj ča. Pa nema nervoze, onem civoloze priti. Slušaj me, Željko, ako on ne side, ja ću ići pa nek side na moju stolicu. Daj nek side pa ćemo svi guštat. Meni je lipo ovdje, nemoj mi nervozu. Remzo, sjedi između njih na pod. Remzo, između njih. Pa no, normalno. Remzo, Evo ga, između njih, tamo iza stola. ovdje sidi, da ti glava viri sad. Imam srce ko vola. Ko Dragom prijatelju Jarano od Vuce, evo ga kralju. Tu Vuco sjedi. Megamix, 10. album. Daj jednu za mene. Nakon Croatia Recordsa napokon Kondorkom po Isusa K počinje. Vuce, je možemo ja ti sad Svi hitovi. otvoju. Volim biti, ljubiti, Tako ga me majka rodi, takav ću i ostati. Toliko Daj ti, Ja popio, još sam više žena imao, moje mlado srce nije štedilo, sve od njega ja sam ljubio. Volim piti, ljubiti, tako ga me majka rodi, takav ću i ostati. Jarane, daj objasni sada, gledate ima, jer tu je anketa, zašto nećeš da ti Remzo bude kum? I objasni Vuci, zašto ne? Sad ja moram Cetinu pit. A sidi na stol, ne, teško me A sidi. neka ja ću ovako. Daj mu stolicu, žao mi ga. Naučio. A ne možeš na kolinu. Prijatelju, samo će mi dati CD-ku, valja. A ne možeš na kolinu. Vuco, nemoj mi režirati emisiju, molim te. On je tu di je. Jarane, odgovori na moje pitanje. Zašto nećeš da ti Remzo bude kum? Zašto? Zato što je Jemzo, kako bi ti jeko, prije glup da bude moj kum. Eto, to je moj najveći odgovor. Jesti to diplomacija, to je problemacija. Tamo te kanalizacija. Šeđemo sad. Zato što ga znate zašto neću još? Zato što ga mrzim, zato što krade, ukrio bi Bogu bljadu. Da bi on bio meni kum, pa da mi krade sa svatova lovu, nema šanse. Prijatelju, vidiš da mi je čovjek dao kasetu i sad pozdravljam svoga Điđija. Ma jebote Điđija ti njega. I on će mi doći na rođendan pjevat. Jel vjerio što? Eto. Budale. Remzo, a šta si ti praviš glupi? Čuješ šta je ovaj rekao? Da. Zašto neće da bude? A ti ćeš morat kum, bit njemu kum ako gledatelji tako odluče. Da. Ako Pa ako odluče, nek me ne muče. Ako on bude meni kum, ako moja ne, ja se neću ženiti. Pa ja ću se razveselit. Daj uključi telefon. Nema Ja ću se šanse. ženit, evo. Dobro, sad ćemo uključiti telefone Ja ću uzet kato, imam i fatu, eto. Nema šanse. pitat Nek imam gledatelje i muslimanku i Ivanku, jel istina? da Kupus listina. li žele da Remzo bude Jaranu kum. Pa nezgodno mu je Željko stav, ovako na kolinima čovjek stoji. Nema veze. Alo, dobro večer. Dobio večer. Deci Jaran, kuća stara. Pa Zjavo. zašto nećeš da ti ovaj majmun bude kum? Kaj? Pa daj udari ovog majmuna pokri sebe, jebo. Neću, ja Hvala sam. ti na komplimentu, ideš za teren preko Toronta. Tebi se Daj. nešto sponta. Ne pričaj bez veze, samo ti drek izlazi s vodu. Jesi Ma čuo? nemoj reći. Jesi čuo? A jesi kulturac, nema to šta. Kako te Ma, odi ljudi... Ne jebi Jarana u glavu više. Ja ga uopće ne jebem, nit ga grebem, ne. Ma Jaran je legenda, nema ga dirat. Pa neki on zvijezda, sam nek moja gnjezda ne ruši. Zašto puno puši cigarete, to sklevete.
Ne Pa ajde pa. Ma, Jesi ti Jara ne može ljubomoljan? da se ženi odmah kad ima ono što sam Bože, ti što tako proklet. Juče pijan, danas opet. Eto ti nemaš se on ženi kao voli žene više nego išta. Njemu malo jedna. Ajde, Halo? Halo? Tako je ovo si držat će to. Ma nema šanse. Halo, Izvolite, gospodine. Bok Jarane, Bog, evo Joža tu. koji Joža? Pa nije bitno, ali da mi je znati koja krava mu se za tebe ženila. A? Koja krava će da se ženi za tebe? Tvoja mama. Pa jebate, ja glupa ne Laku glupi. noć. A ti Vuco Srbine prokleti, ti se ništa nemoj smijeti, četnik. Ajde, ne bi Tvoja svoje. mama. Ma ovo će su se da ženit goni za ga u moje. milu, mate. Bolje su Srbi ljudi neki takvi Hrvati kao ti, majmune Upravo smrljivi. to. Halo, Halo? dobro večer. Dobro večer. Ima jedno pitanje za tebe, Jajane. Za mene? Da, Jer mogu ti nešto odgovoriti. reci. Postavio Ako bude konkretno odgovaram, ako ne Znaš šta odjedu. Željko, Pa odmah kad konkretno, ovako dugo konkretno vod, pitanje, slušaj. odmah Slušaj, Marko, Jajane, šta ima Volko ti uvod? tako sin, imaš takvu nakazu za kuma, molim te, odgovori mi na to pitanje. Ajde. Ja kad nisam bio, on je za mene umio do kraja života. Pokazat ću ti onda moj bajak kad sam do kraja. Ajde pokazao. dalje, bogate šta. Ajmo dalje. Halo. Malko normalno što. Halo, do večer. Izvolite. Renzo, jebem ti materu pičku krvu, ti jebem majku. Ostavi mi Ma Jarana na makni, miru. malna reve budal, makni to. Znaš šta je čovječe, imaš ti mozak u glavi? Ma ajde, šta ima priča? Neba glavi čovječe. Makni, Moja je budal. majka na onom svijetu, u kakvom si ti Ma daj, šta kapacitetu, ti, mučiš? kad nisu kvaliteti, Ajmo žele dalje, puste budal. Halo? pronađi tetu. Aj lipo Halo? nešto pričajte, šta? Bože Halo? sad. Lako je bez tima kad ga niko ne vidi. Dobro večer, Ne dođe izvolite. ovako ko i mi, pa laje svašta. Halo? Izvolite. Dobar večer. Izvolite. Lijep pozdrav svima u studiju. Hvala lijepo. Pogotovo Jaranu. Hvala. Jarane, nemoj da slušaš ove budale koje te vrijeđaju. A ko je budala? Pa svi ovi koji gluposti govore kad nazivaju. Tako da, a moj prijatelj Vuco nije budala. dobro, Ne, nisam Vuco taj je zvao. super. Hvala Vuco je lijepo. legenda. Ja bi samo nešto malo da mi Vuco otpjeva. Evo ja bi volio moj Jaran da mi prateći glas. Podigla me iz pepela i malo mi sreće dala, pa me opet bez milosti u pepelo zakopala. Podigla me iz pepela pa malo mi sreće dala, pa me opet bez milosti u pepeo zakopala. Ja bi damu pozdravio i rekao bi samo 31.1. nakon dugo, eto godinu dana praktički na Jakuševcu u Folkoteci. Vuco za vas predstavlja ovaj novi album što ga moj Jaran prijatelj drži. Evo ga, tu je! Nemoj da puno reklamiraš, da ne bi Željko rekao sam došao reklamirati. Ja sam došao ovdje pozdraviti ekipu Nightmare Stage-a i ja bi samo rekao 31.1. u subotu Vuco za 14 dana rasturit ćemo u Zagrebu i bit će veselo. I šta bi ti ja reći to je to! I znate šta ću ja još jednu stvar reći? Ja gledam Nightmare Stage kad god nema subotu nastup. Nije to baš puno često, hvala Bogu jer ima nastupe, ali ja ću reći jednu stvar ovim. Evo sad ovako, prikaži me kamera malo da me vide u lice, samo prikaži me. Da me vide ovi ljudi koji ovu emisiju koja im služi, Evo ovako, ja ću vam reći, neću biti vrlo dosadan, neću biti dug. Ovako, ja bi samo... Konkretne stvari. Vrlo konkretno, naravno. Konkretan i konkrevetan ako treba. Ovako, ja bi samo kazao jednu stvar. Lako je sad zvat na telefon, biti sakriveni za slušalice, svašta se pričat, lajat. Lako je reći sad jebe mater, ja ide u pičku mater. Mislim, svi imamo matere, svi imamo oče, svi. Lako je to govoriti kad te niko ne zna ko si, šta si kad se skrivaš iza slušalice. Ja bih rekao da je Nightmare Stage već postala jedna institucionalna emisija gdje ovo više uopće čak ovi ljudi koji bi ja nazvao, to su normalni ljudi, nije bitno, može svak reći šta hoće, ali ovi koji tako brutalno nešto, pazi,
brljaju, prljaju, svašta. Oni samo kvare ta naš lipi ugođaj i naša emisija, sve to, možemo svašta reći. Ali bez ikakvog smisla vika sad jevi, mate, njema, brutalci. Ne, samo čas, nije to meni ništa, ja to pivam u pismama u živom blatu u mom bendu. Ali, ajte vi dođite ovdje, prijavite se. Da, upravo to, nek pa se stavite ispred jave. kamere, da vas se vidi ko ste vi, pa recite jebem ti, mate, jebem ti, to nećete. A pasite, zato treba doći do stadija. Jer nemaju muda. Tako je tu. A šta mi, ja sad recimo dođem ovdje, ja bez problema rečem, brate, cijeloj državi, ako me nešto nervira, da mi može svađaš me, mislim. Ja to rečem, boli mene briga za bilo šta. Ali ako je zva iza telefona, sakriva se. Znači, nemojte biti ko oni križari, ko oni iza kapuljača. Nego otvorite svoje lice, pa onda lajite. Lako je, jel tako, brate? Halo? Halo. Izvolite. Bog. Bog. Bog Jarane i ekipa. Bog živi. Bog. Imam pozdrav posebno Vuci, koji je legenda i samo se prijatelju drži, ne daj se, pravi si i to je ono pravo. Hvala, brate, Bog ti da zdravlje, eto. To je lijepo. Bog ti da zdravlje, pa meni malo pive kao ovo. Vuce. Živija i drž se, hvala li. Vuce, ajme ja ti... Ma nije bitno, gledaj, ne mora svaka čovjek je dobar, pozdravio je. Može neko da reče, Vuco, ne volim tvoju dugu kosu, Jarane, ne volim tvoju bradu, ne znam, Remzo, ne volim ti očale. Ali nema Jano jebi mate, ovo je već emisija institucionalna. To su vulgarci. Ne može se u našoj emisiji, ovo je naša emisija, nije ovo samo Malarova emisija. Ja sam bio u ovoj emisiji prije 10 godina kad smo Malar popili 2 litre loše rakije, ne dobre, on je uvijek tražio lošu, gdje sam vidio Silija Degena ili se ponaša gore od Degena. Pa puza dole, svašta smo radili i divljali, ali to je bilo tu. Sad vrijeme se minja, sad je ovo jedna emisija, pa ovo je kultna emisija. Ne možeš svakoga pustiti da laje, razumiješ? Halo? To odmah se briše, gotovo. Halo? Dobro večer. Željko, tako često Željko šta priča. Čekaj. Halo? Izvolite. Podržao bi samo Vucin predlog o prostituciji. Vuco, to je prva liga. I malo Željku da objasniš da u Njemačkoj ima 4000 prostitutki. Imaju socijalno mirovinsko. Imaju socijalno mirovinsko koje rade veći promet godišnji nego što radi Mercedes i BMW. A zna to Željko, a ne zna to ovi naš Sanader i Račan. Da je Željko na vlasti, pa i ja bi bio prostitut. Samo šta ti to kad neće ovi vlasti naše? Gospodine, nemoj ti... Prijatelj živio, čovjek je dobro. Jer mogu ja tebe sad zamolit ovako? Sad ti moram uskočiti u Jazgovoj. U Jazgovoj. Reci kralju. Prostitucija i politika ne ide jedno na drugo. Nemoj zajebavat. Onaj kad se legalizira, ti imaš besplatno do kraja života. Čekaj, nemoj me jebat. Nemoj zajebavat. Ti imaš besplatno, ti si moj prijatelj. Halo, ja jesam. A Željko će platit. Čekaj, jer on ima para, a ti imaš jesam, ali vidi ovo. Nemoj je sin. Ide politika, kako ne ide politika? Halo. Šta ti je? To je ista stvar. Gdje ide? A šta je politika nego prostitucija? Znači politika je prostitucija. Daj vamo, dobro si shvatio, daj. Ma daj, nemoj jebat. A šta je politika? Šta je to? Šta je? Hoćeš sad ja kažem šta je politika? Imaš pravo, to je gore od prostitucije. Prostitucija je pošteno. Pa dobro, evo kad si ti tako pametan, sad sam skolio jeko, ovako, sve se ti kandidirao za političara ako je politika prostitucija. Ajde to odgovori. Zato jer sam čovjek od Ajde to odgovori. Ja sam čovjek od prostitucije. I kao takvo mjesto mi je u politici. Ti si đubrija. Ma nemoj to govoriti, Za ove institucije. Kako možeš to govoriti, spoludi? Ti si đubrija. Nemoj to govoriti. Nemoj to govoriti. Pa nemoj me zajebavati. Ajde, nemoj to govoriti, nemoj vriđati i istučite ovdje, ajde, dosta. Dosta, nemoj zajebavati, šuje, ajde. Ne smiješ. Nemoj mu popušati. Halo? Ma zajebajmo se, Boga taj. Ma Jaran je kralj, sad ti se, mi se šalimo. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Lijep pozdrav iz Međimurja. Hvala lijepo Međimujka.
Pozdravljamo Sinišu. Sve najbolje mu želimo, puno uspjeha u radu, super je. Pjesme su mu najljepše. Pozdravljamo Jarana. A Jarane, ti nemoj slušati one koji te nazivaju telefonom, to su sve prostaci. Gospodjo, kad bi ja imam tu pljemenove, a imam tu po Bujani sjedi. Kad bi ja slušao druge, ja bi imao čitavu Bujanu sjedu. A moram nešto reći, samo čas. Ne. Ma moram ti pokazati. Ma neću. Ne dam ti. Pa, znam da se nisam... Meni si ovo poklonio i ne dam. Ja bi samo rekao ovako, imam minut, ma briga me se, ja sam ovdje baš mi je dobro, neću oti, Željko, neš me potrati dok god zadnji čovjek bude u emisiji. Ja sam ovdje sad cijelu noć i jutro, briga me se. Ja bi samo rekao, ovo je Jaran, pusti sad, čeka. Ovo je Jaran, a ja bi pozdravao moga sponzora Arana. Aran kuhinje. Arane, hvala ti kuhinje. Hrvati kupujte samo Aran kuhinje, nemojte ove druge. Imamo telefone, ljudi čekaju. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, pozdrav svima. Vuco, mate pjevu u pičku do Tepensku, gubi se u Bosnu, pička ti materina to. Šta govoriš? Kaj jebete Remzu u glavu? Pa najjači je frajer. Kaj ga jebete majmu? Ajde. Kaj glumiš facu, pička ti materina glupa? Ma znaš šta, ti si obični smrdljivi smrad, kao pola Hrvata koji ti. Ajde jebe. Ajmo žele dalje. Govorim, ajde jebi svoju. Slušaj, ne može ti se digni kurac majmune, puši svoj kurac. Nema, svi tako, ko ne voli Vucu, svi o Hrvata. Ne diže im se kurac. Jesi jeba Ljuferu jedan, ajde jebi svoju matesnu. Jesi jeba šta smrade. Kaj glumiš frajera? Ja ti se diga kurac, ajde, dođi ovdje, nisi, odakle si. Dođi od TV, dođi ovdje. Ajde dođi ovdje, ti mene vidiš ovdje. Pa dođi ovdje da te sjedim sad tu ko pičku mater. Ajde dođi ovdje. Ma dođi s tim otiš mater. Ajde dođi ovdje, smrade, smrljivi. Dođi da te sjedim sad tu ko pičku. Ti ćeš, ajde dođi, evo čekam te, ja sam prije, makne ovoga, samo da mu odgovorim. Ma dođi s tim otiš, gusko mrtva, majko ti jedan. Slušaj me, slušaj ovako, eto sad kad si ga maka malare, samo, jel ta kamera, jel ta? Ovako, sad ću ja reći tome gospodinu. Ovako, ne, samo čas Jarane, ovako. Znate što je problem ko Hrvata, šta im se kurac ne diže? Srbi bolje jebu nego Hrvati. Jer ovi ovdje majmun, on prvo da je normalno ne bija sad u kući subota, niti on šta može sprčit, niti on je debil. I onda njemu je krivo što ovdje ja i Jaran daj vamo. Za Jaranom se okreće pola OTV doma. Ovi ovdje Remis, to isto normalan čovjek pravi. A ja imam, hvala Bogu, Bog te vidi, ja imam četvorice čovjek, ja imam, pazi, pa mene boli briga, slikaj ovo. Evo prijatelju, gledaj majmune, gledaj ovo ti je Vuco. Gledaj, pokaži kamera. Evo gledaj, ovo je meni žena dala samo za večera za potrošen. Gledaj, više ovo. Vidi, pokaj ovo. Evo ti, izvoli, evo ti, pas ti jebo, mater, smrade, puši kurac. Pogledaj ih majmune, nema što nikad neš vidi u životu, gledaj majmune, gledaj, vidi, nisu falši, gledaj, a vidiš ovo, gledaj, ovo mi je lepeza magarče, ovo mi je lepeza smrade, puši kurac, ja imam 32 godine, 10 albuma, imam, gledaj, vidi ovo, vidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja ima pusan ko brod, mogu kupiti cilu, vidi ovo, vidi majmune, ne može digni kurac, ovo sam sve, kad dobro jebeš možeš dobiti maj smrade, ali pazi, zašto se ne bojim ja, nakon će me napast, zato je dok se Hrvatska vojska razoružava, Vuco je, evo ja govorim sad, cijela država me sluša, Vuco ima naoružanja više nego Hrvatska vojska skupa. I ja sam ko bojni tank, svađaš me, ne bojim, vidi ovo, vidiš smrade, smrdljivi, puši kurac. Gledaj, mogu kupiti tebe i sve i debil dok ti drkaš kurac, ja jeben okolo, majmune. A sad slušaj budalo, ja ću napraviti javnu kuću pa ću biti manje frustriran smrade. Zato je ću ti da popust debilu, degenerični. A gledaj sad ovo, nisam iznerviran, nego ja hoću reći, ja i tako ovoj državi ću glumi još, pa malo ću još malo. Znači nije ovdje sad kurčin prevažan, izvožu ovako, brate. Neću, hvala. Nego znaš šta je? Ovo su frustrirani ljudi, umjesto da podržavaju, njima je krivo. On mene vriđa, ne možeš ti mene vriđa, znaš zašto? Jebo ti onu foru, gruba riječ, boli više od šamara. Ti vriđa, ali ne diraj. Ali pazi,
Sa samom Vojom se pokaziva. Nema problema. Cijeli Split zna, cijela Hrvatska zna. Vuco je ko oklopno vozilo po Splitu. Zapamtite svi. Nema ja samo pištolje, imam automate, imam sve, boli me kurac. I za sve ove države, ne može mi niko ništa, sad javno govorim, boli me kurac. Oduzeli su mi nekoliko pištolja, ja sam ko Dračevac, puno oružja. I dok mi neko dođe, ja imam 4 dice, sve ću vas poubijati, mrtvu vam majku, jeben smrljivu. Meni ništa ne znači poubijati neko, eto. Šta me boli kurac? I ja radim, i znate šta, ovo sve govorim zato, jer ja imam posljednji koncert u Hrvatskoj. Stani, nemoj prekidati. Vuco, posljednji koncert u Hrvatskoj. Gledaš u Zagrebu 31.1. Onda u Splitu. U krivu kameru gledaš. Ma boli me ko je za kameru, ja gledam u sebe. Ja volim sebe više nego kamere. Ja gledam sebe kakvi sam. Vuco, gospod Vuco, nemoj nikom jebat majku, nemoj svima, kogod gleda u tebe. Nemoj jebat. Šta me boli? Idi u kuje. Ja sam došao. Veselji. Ma ne, gledaj, stani, ja sam došao ovdje. Stani, ja zguštan, ja sam pijan, sad sam lipo guštan, šta ne govorim, nisam pijan. Ja sam sad ovako, gledajte me svi. Hrvati, gledajte me, vi ovdje. Gledajte me sad dobro. Pa nemoj! Slušaj, ja ću sad samo pričao, prosti. Sjedi ti tamo. Jaran, sjedi tamo. I šuti. Imam poruku ovako, slikajte na liku. Ovo mi je želja bila velika. Malnar, ti si jedini... Remzo, klekni tamo. Ovaj se digne ti na njegov stolac. Pa kad dođe, ustać. Ne, ajde tamo di si bio. Ovako, koja me snima? Snimajte me opet. Evo ovako. A ne, ja volim sebe gledati. Daj snimaj me da vidim sebe. Evo ovako, da ja skratim priče. Mi sad došli da mene kite bili neki šta se ne može biti kurac da mi se ovu. Znači sad je moj monolog. Nema ono 6-0, nema. A najveći, Manar oprosti, najveći, je li se čuje ja šta govorim uopće? Ima li Čuješ. Puko je, najveći. A šta sad kriv Manar je? Ne to. Koji? Kamerman nek ide i stavi. Evo tu, da. Evo ovako, slušaj. Najveći vrhunac. Kamermani nek idu naritat one mikrofone tamo. Najveći, ova žaka me nervira isto. Najveći vrhunac. Ovi me iznervira, mislim ovi glupan šta ne može jebati, on me iznervira. Gledaj se ovo. Zato ja sad uzimam stvar u svoje ruke ove emisije, jer ovo je emisija Malnara, ali ovo je moja emisija kad sam ja gost. Malnar je iza tamo pulta, a ja sam ovdje. I nema više da će meni majmu reći šta vucati. Sad ja pričam. Jel to tu, di ću čuti? Znači ovako. Slušajte me, Bagro, Hrvatska. Bagro, vi ste svi banda. Vi ste svi ljudi koji se mrzite međusobno. Mi glumimo za zapad, za istok, zapad, nismo ni vamo ni tamo. Znači šta se događa? Počnite cijenit, znate koga? Onoga prvog susida. Nemoj moli Boga da mu se dite razboli da ga zgazi auto to. Ja ću sad reći par riječi, ja idem ča. Mene boli kurac u životu, šta ste mi misli. Ja sam došao ovdje baš s guštom jer ja imam još samo 2 koncerta u Hrvatskoj. Zato sam došao. Ja Malnar ne znam zašto sam došao. Došao sam da se oprostim. Ja se opraštam. Ja imam 4 dice. Moja dica neće rast u ovakvom bolesnom okruženju. Znam da gledaju svi. Gledate vi ljudi. Znate ko gleda? Znate ko pljuje protiv Remze jednog Jarana? Sidi na stolicu moja, ajde, sidi na moju stolicu. Sad klečiš tu, sidnemo dok ja sidim. Dok sad, kada stojim ti možeš siditi. Slušaj sad. Remzo, ko je tebi šef? Ja ili Vuco? Pa ti si! Onda ostani tamo gdje si. Ajde, dobro. Ajde, onda lezi dole. Znači, slušaj, Željko je dokaz robovlasničnosti, a svaka ti čast Željko. U mom bendu isto, ja sam lijep u biti čovječe. Pogledaj me kakvi sam. Pa pogledaj me kakvi sam čovječe, pogledaj. I ovi glupanje... Napuštaš Hrvatsku jer ne želiš da djeca ti rastu? A ne, pogledaj kako sam lijep. Slikaj me, molim te u blizine. Oprosti, Željko je sam lijep, reci iskreno. A strašno. Pa nemoj zajebati, ti si meni prijatelj i lijep sam, stvarno sam lijep. Pogledaj, snime opet. Snime čovječe, snimaj me u krupno, hoću da vide ženske kakvi su. Nemoj, tako sam kada. Smanjimo. Vidi. I slušaj sad ovo, znači ovako, Hrvati, ja imam još jedan koncert, oproštajni, vidi me ovdje čovjek, vidi me Željko, pogledaj. Parin Isus, koji loše vidi i deblje malo. Slušaj sad ovo. Malo širi. 31.1. imam u Jakuševcu koncert, 13.2. u Splitu i gotovo je, moj nastupa nema, zašto?
Neću reći u koju državu idem, ovdje nažalost imaju samo VHS kameru jer jedan spot moj što sam radio s jednim američkim bendom, o njemačkim doduše, ipak njemačkim, ne može se VHS pušta, ja nisam stigao, to nije bitno, ali u svakom slučaju ovako ljudi, znate šta, nemojte, moli Boga da čovjeku do vas bude lošije, znate šta ću vam reći, ja ovdje stojim ko neki govornik, ba mene boli briga, ja imam, vidjeli ste, ja lipo zaradim pošteno, borim se krvavo, i kradu me te Hrvatska glazbena unija, ti lopovi i ti svi. Ja se krvavo borim i radim svoje koncerte u zadimljenim prostorijama, radim za svoju dicu, imam i hvala Bogu i ovi drugi pjevači nemaju svi skupa dice koliko ja. Ima Karan 4, ali on ima iz 3 pokušaja, ima blizance, to mu je slučajno bilo. Ja sam 4 puta skakao, on 3 za 4. Znači, idem ja sad, znaš šta Malnare? I tako ovo je kultna emisija. Zašto odlaziš iz Hrvatske? Ti se došao oprostiti. Jesam. Sad ti te govorim, nisam ti ja reći ranije. Ajde se oprosti, sentiment. Evo, ovako, sad ovako. Samo ovako, ima jedna stvar druga. Znači, ovo je moj spot. Znam da ovo malo, stvarno malo karikirano zvuči. Moj Malnare, ja idem ča. Idem ča, prijatelju. Idem ča. Tu sam, 10. album je tu, 13 godina karijere. Zabranjen sam godinama, vlasti se mijenjaju, ljudi se mijenjaju. A ja čujem da si dužan lovu pa da zato bježiš. A viš da imam, pun sam ko broj, sve koliko sad izvadi iz jednog džepa, a imam 6 džepova pogačama. Hoćeš da ti uključimo gledatelja? Nemoj, znaš zašto? Zašto? Ma nemoj, znaš zašto, jer onda ću morat vaditi iz drugih džepova, sad sam samo iz jednog izvadio. Znači ovako, ja jednostavno hoću reći jednu stvar. Ljudi koji hoće podržati mene, znaju di su koncerti 31.1. u Zagrebu. To si rekao već 20 puta. Pa normalno da hoću da više ljudi dođe. sad znaš šta ovo? A ja se Željko, a zašto? A ako dođe i ovaj koji doće tuć, ako ovaj koji te sad vređao. A ko će mene tuć, bogati? Kad mene svi vole, oni koji me mrze, oni ne izlaze iz kuće. Slušaj sad ovo. Ali ja sam izabrao ovu emisiju upravo zato što kad u ovoj emisiji riječi imaju težinu. Znači, ako ja u ovoj emisiji kažem, dragi moji ljudi, na godinu dana me nećete vidjeti u emisijama, onda je to tako. Znači, vidimo se, sve najbolje želim ljudima, hvala Bogu, crna ženo, ovaj spot puštam, pozdravljam sve naše ljude, vidimo se, idem izvan domovine u europsku državu, vraćam se u 7. mjesec i neću raditi koncerte godinu dana u Hrvatskoj, sigurno još samo 2 koncerta, jer kad u Željka Malnara nešto čovjek reče, toga se drži, i ja se držim toga, znači, još samo 2 koncerta u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Splitu i vratit ću u dijaspori. Puno pozdravljam sve i dolazim samo za izbore predsjedničke kandidature. Ako tada ne prođem, Siniša Vuso sa svom djecom i obitelji napušta državu do kraja. Bog i hvala vam lipa. I ovo što sam rekao, ja imam nekoliko stanova u Splitu, nekoliko je već prodano, novac je spreman, ja odlazim, ali ne odlazim ko Mišo Kovač da se vratim. Ja odlazim da se ne vratim, jer pazite me dobro, Johnny Štulić je otišao, nije se vratio. Pogledajte vi samo, Ivo Andrić je otišao, nije se vratio, Silje Strahin Mihančević. Hrvatska je država koja što god valja potjeraj. Nažalost, pogledajmo mi koliko je neistina. Recimo kad mi vidimo šta se vrti po radiju, kad ćete čuti pjesmu Tomislava Ivčića, Bog mu da pokoj, kad ćete čuti pjesmu pokojnoga mog prijatelja Joška Tomičića, mladog koji je poginuo, kad ćete čuti pjesmu recimo nekih ljudi Ive Robića, kad ćete čuti pjesmu Johnnya Štulča, kad ćete čuti pjesmu Ljilje Nikolovce, kad ćete čuti pjesmu Tajči, zato jer je sve novac, sve plaćanje, to je sramota. Ja u mlažnosti, ja više ne mogu da živim, hvala lipa i Bog živili, a Željko Malnar je jedinka koja je probila tu barijeru. To je čovjek koji je postao kult, institucija, pošto mislim da sam to i ja, ove riječi imaju težinu u ovoj emisiji. Znači, Željka Ogresta, Latin, Glamour, mene, ma možete mi popušiti, svi neću vam doći u emisiju, opraštam se u Nightmare stage-u, jer ja sam dio toga bio od početka. Hvala lipa. Bog. Nemoj sanja da se brineš, nisam onaj stari koji hoće sve da kvari, čiju kičmu